Abijara in me a ke iwe manak enone ne me idiman tikano wa studio wa me wan lo TV kador iwe yupwa mo anoni rupentin wa bir kan chake ku diko wen ching baraja wa I ching a beach peta wa cha wen ka kele iwo ngo headlines ngo ma do ma tie katime I camping ma mede daka nyim kometi lok ma tie katime ye lok mo ti ka kate kumbeti kikany kampara ye la cho ma kitwe pi mwaka ye piera dek ulo kumbiriti ako noni bale kara perepat jale kilwonye ni Robert Baguma kimako en kitwe en e mwaka libario kia pa uya ngwen 2014 pingo pelok ni o piero la tian Nyako me mwaka ya dek keken pieti temeni 2012 mak kitwe ubedi 2014 kumbeti yungi mwaka ye abungwen kot utiaro wachi ni kikwan jale o ki buch pian ni evidence manyen nyumati ati pare pian jalebo wachini witnesses mo kan bena pere evidence be pere doc la tian maki wachi ane piede no timo akade kan mala tini bena pere wa po wa confess pangato timo bal ene so court kumbiriti wachini lok pa jali is substantial manyote is good enough ki kwanya eno ki buch to ki ordering release mamege kon no mir beri buch mo kapiade Emma Mia chiel ka watika tiu tij ma megwa wati kong kichwiny mi ma ka wa mar dar mo beru kwetgi wati kwetgi mabe wa winye wa wakela laga ka wati tij ma beru chalo revenge attack mi wachi ngaro timu gena kuman abe nyore ni ana beru nga iramo nyotne ini beru nga kitweyo ngare mone vuch ento en kora chiel ma ini mieto kony inne ko kwedo ko loga da mu noni ngare mone po bal kora chiel fut gonyo ngat enoni. What am I trying to say? Tie dana ma kitweyo gi vuch I cases mogo mano they are being implicated ni out mo gena kuman ki chero kitweyo ngare mone tweyo ne ma kitweyo ne ki bolo bere wa court ki bolo wa penalties wiye ki tere court chero bero kuno la bon lok mo mati ati makatika lopokare donc pero bero kwe mi achiel ro bedi ki bolo loke kuma ki charo ki chulo chienne yo ma ki chulo chienne ki tweyo jimi o weng en wacha be tweyi ni ngar mo ne mo temo vora ni la chan pe piem ki la lonyo a waja ke mi rota mi riak ke de tem ka borwe abi uni mai be re wa ko kamete yenio it was about issues of land. And I'm watching nen chalo niang ni la ruberunga. It never continued. How in that nonsense borapi o. Ngo matika wache ni la kodi pi mono ngar wacha tiki chenne. Abi tuwe ngare wa katim gena kuma tika time kumede ema. Ino wa katir lokani. Ino ni ini wilo ngom. PM ini pe ki chenne ngar mono binu carving ofo. Ine la kodi ngoma ki umuki bar ni. Dar ye wa ka ngole ma pe cher ba bo. Lok me ngom peron porne ki lok me piet. Pien ngom is out in the open ngarmo bu kwalu ngomi da wenti nerne en lok me pied eni ka waka wachi ne kuberi kum latien me mwaka ader enene first of all obram timbe kamono dan ma dung ber pre noti en victim en ke kan so ka victim pero ka tiki evidence nyume mi kama leng ni ki beri keda yo ma komana ma papa na mero ka evidence pere lok foot lawyer victim so eni gena ngola le ta pero mi achiel ka wati wachini kitika yinyo lok matot lok kaka wachini ki pyedo latien money ma fut chiene po donye ema ma kitika implicating an wak ne pyedo latien mo jo ma kiti kelo kokoni mir kitim cross examining ma be wek chok evidence o weng amiro wachini police pe ki ker mo ki kan metemo case mo eken if they don't have evidence yes chiek bana ye dongo ka police ngeyo ni case eroni obonyo tiengio they must do due diligence mi kwetne matut nene jimi mok ken ma ke mi record oberutie latin ke pyedo koko tika binu ni ini e pyedo latin pingo kon koko tika binu kum in ngata tika koko tika wachini ngo piem evidence ma ke tika merne after 9 years you're telling us there's no evidence lugi mwa ane kibera timongo exactly lugi mwa ene kiberu ka timongo that is also another thing. We don't need 5 months to complete a case.
That is why I keep on atuko wache kan change. I watch anwa police mark why in Uganda ni tie nan panano ge. Kibe ana mirwa phone lutena wanyo dana wa ni peka mo ko time community tap mir kon pay bal kong the scene of crime. We ko nen na ni cha masaka from the beach makine ko gini. By the time a police ono dano nyu ene yo wa crime scene when pera wano ngo detecting lubale. So chao kana be ka bal mo time makumena mir teje me as is but doctor ne but we check but police working nen evidence karate me bal money we check wori yo ma por. Ke Pyedo Latin or market you can Pyedo is a sin of crime. In me ko ando ni art kenyi no penya tikini. Ino Latin state makini. Chatbot LC luong police obien go recording ngoma tika time ke kwany Latin ni kitero kono for medical gimone makichar kituju gwangad mon tikituo nyope kituoni. Miro kenene kituju Latin ene. Kake timo ke kelo medical forms ke feeling jemi ene oweng nga makite ko rekome ke mako ke kero peny ke chero ke timo cross examining chot and medical form acheli and na miro no Ento pe reporting like after a week and ati wajini gene ne weng or yat be pe chero wa chel nyu jim evidence my can package anyway pe time kere balu time la balu wo chero scot free era wajini investigation wa an keno kana tamni police pe pm ge bieno ge chung what happened oh so who is the suspect in fact giberi chero doctor mai oyo ya wajini you are sick yes. But one child can be no one be ngej man knock no man what tikere ngej pe duong pian bal mon te me kumi wa ka chalo balo te me kum la ten me mwaka dek iwi chere lwa ka kome bero kongang ke biro ke pero chakta bira cher ka do tingo chere ot ya mero no de lwa evidence o wen ka balo te me kum la ten ting la ten kira tikere te ot ya wa doctor ku pim ku nen ne de dining jima chalo pieto te me atamani eni phone matika winyine joma tika neno wagitika winyine ngeni yang ni gimoe kian motime maraje kum latini ko latina wobi ko latina nyaka miro kinene ke gwaogi piem ku bedi down tamani kaka waji ke piedo latina nyera ke kan wa wobi bene ke tika piedo gi donc in la nyoro mitika nyine mir nene you protect your kid as a first priority mi ario ke miete ngaramon motimo bale kumina da in bele no ngol mati make wanyini ngol mati mir betieni pay bal evidence ki ngoma tika time mi adek ability you ki evidence ka ini pay ki report mati atini abili miruti kwede abili pay ki kero diri inter ngarmani court we ko ngate dugo gang chino futti ka meto koko ikin gang uti ki jemi ma ramokelo ngol mati tiek ko pero ikin